Salam. Parak balde ka ulah dibuhat ta acara Pamaringu Ati ta channel YouTube Yekabe hilu Anakalang. Padat pa baterang yan napuline Mauri medekata habaya. Mauri ma biha mamade. Boga ma kaloga la na yai pamarang yan napulumu ya kenalimu. Dangunya ma ana susum. Pamamanudu gane napa wuku atin. Pamringu gameya napa rangma lak na yayi o Mauri ma. Amin. Ulah dibuhan napa renungkan dat utalak na yayi walong uta buku renungan wasiat na judulna na Wili tau Tahaga nai Mauri. Ulah dibuhan na puline Mauri nama takatoma dat utalak na yayi walong uta kitab Mazmur ta kawo 25 tadalaru haingi yaka tadalaru dua dana. Ta Mazmur ta kawo 25 tadalaru kawungana. Yaka tadalaru 6 kadua dana nama winang Mauri. Geraka una nama piakuna bana pakarahangu tapadaungu pinya pahangajimu. Bajaya kana tau nama wudaluya nama kalung. Oli dadibuha. Ikingera deya. Enya nama ngarangu Ronald na una kepala perusahaan asuransi tilumbulu dauna ka bana rama tapadaungu nau. Dapa Wili ya datau nama rama tapadaungu nau. Une Ronald muni mahungangare ya. Muni ma pangarang ya. Bebe ya tau ma penya na penya gerea Ronald. Takat ati waina Ronald wayana anya na raha madautan. Balangat dangun na pabolo na. Balangat dangun na papahalaku na tuol na patau. Bana palapu ja, bana bani ja, bana guharu ja, bana wulu ya dampak denung. Takan neka bana pangadabalnya taati waina. Winangu tadalu atina. Kaku pahepanya kana patagu yayi nama dampak denung wina. Hadarun neka ulda dibuha. Balang hajoruk na kanapatan na. Napul na taul na pataw. Winangu. Mer na kada ang Wili tau gu yayi. Patano pangala kagu winang Ronald. Ulda dibuhan na puline Mauri talak na yayi pana papeka patoma dalay duta. Tahaga na Mauri. Napatan na mapadeno bajaya ka napabuko na Mauri. Baengu ati mawaraho tauli na pataw. Pahalaku ya na mapadeno mata jaka dama kapiatu. Mata jaka le bahaka dama paharitung. Bulanya kanaunan napata dan napdapuko ni Mauri. Le bayakan napalapong winangu napululinay Mauri yay. Dangu na tau na matanaw na napatamuro ko na malauge hahadaru walong tapatan na namajala nakulinya na magaluli nakulinya na egi ati. Ula dibuhat talak na yayi luta nama rangu ya na pululi na Mauri. Gana widak. Dangu tau nama buhang panahungan nangaran.
dang tau nang buhangu ngak dungara widangu bajiha ka nama pa madung bajiha ka tau nam pa denu taka kata namu bali ya ulah dibuh da emang uruna tamuruk dat utala na yayi da emang uruna namuruk dat uta tapinuta na yayi bajia ka na tadi ngak dungara taka na patamuruk kuda dana pahawai lamang patadi dia kaya na ngak dungara taka dapat pataka manya nama pahawai la tuul dapat tau walong tapata dat uta kataung batangak dungar no nam ngak dikata pehepa ya napata da pahawaila ya napata da dang na oli danam ita de nam hawaila na manudu na pakiri ya Mauri Allah bawinang oha nakatuna nama hawaila na patamuruk na winang di wina daya bagian na puline Mauri na Wili tau Tahaga ne Mauri bagia ya ka nama manudu nama yawe ya na panamaganya na hawaila muruku tapata na lado nama amu amin mede kata habaya ola dibuhat terima kasih padangwi makalak na yai pamuwoga ma ati nama mering nama tawaiha pamakulinya kagane ya na pukupeka laralimu dango pama halaku ya na pata muruk ma kama pa wewi langutakanya ka gane na buku ati amin ola dibuhat to menautudu na paraga dat utala na yayi nam kikam like subscribe dango kam Maria teuli ati da Mauri ala na Pamaringu ya bersama Yekabe.